Mewo aha attention TV mema obi bia akwa. Mesra so be me subscribe button no so. No follow ye. Wo follow ya. Je say the video bi tu mukra na no first person na obedi kan enya. Wo yen so na wa like video no. Na wa tro wa dwen ato comment section. Share ma afoforo nso ensa enkedu. Ye di na ye nim say Ghana de. Je say oman ni mo aye den amaches. Enye Ghana nkwa meka say wiase no emo aye den amaches say ekuro afoforo kra efri omoma nso eba Ghana ha kra ebeye edwuma. Ebe ti say nim say ba Ashαwo edwuma mu di a je say ene Nigeria fo age aboso pa je say jantra no omo gimu degree. Na when na ababa we bia wodi 28 years je say ono abebo no ho pa e wo Ghana a wati Ashαwo hu school ene sa na meka no okra nkrofo e de free Nigeria e de ba Ghana je say amoye Ashαwo edwuma jantra with degree sa na meka no ena ne etene say wo ba ene oje ovisa na anasa nwoma wo de ba na oji edugu ho eka bia wo boy no obakoye Ashαwo no na wo de tuaka ebi ti se obema wo esikafo san kokre sugar daddy foi no abe lenke omo e de ama na wo ne omo akoda ne sika ne ba na wo de ne chefa abele no na o de te ne kana kakra we na Ghana Police Service sorry etia ababa we say adwuma enye adwuma e wo Ghana ha na nso obi nso beka say Ashαwo adwuma nso eno ena odididi ena me ne mo e ka say ababa we e wo police for nsa anche say aye gidi mama yehwa ababa wa na video asem because ensem wo pa ababa won say ni din no e ka no favor yanka na eyi de favor Nigeria favor ababa wa favor case nyina abrante bi o complainant Ibrahim Yaya Ibrahim Yaya electrical engineering engineer student and favor 2023 and ababa wa favor ni djuma wodi nyina ne say woya na we recruiting kwala no do ma ba Ghana meboa mo aba school wa Ghana meboa adwuma wo ho me share bebre me wadafo ba ko ase obi dada na se passport na waje na say jantre ya no do ba bebo e no de ba ko be pie mu wo Ghana ha no de ne be pie na baba wan se adwuma ade mi be di die minti mesrew kama me nkomachi kura wose wo mfi no bo ne motwam gongon enti eno na brantie Yaya Ibrahim eti asem no se sa sister ya yenim ne fefefe ya wote ye mpotam hai abrabo a wo bo eno koba aposifo amane ti 2023 ena semi aposifo fi ase hwehwemu nkakran na no ena anti-human trafficking unit was CID headquarters November 5th 2020 toni nie ababa wa favor onko ye na radio esu awasu obesu watini suo sa na so kura ye do ko obetwa 8 years pepepepepe yente ba kokura fe hwese osu awosu na court we kura ya bonten de comedies beautiful lady we baba na kalash kalande ene jesam komani nku wo kalande jesam amasade we omoye pa onamra na nti omo mese wonamase ha nse ba mafo ka omoye pa no do ba adwuma no po wo mpo you go do enti ene condom cd wo ma obi no ama lubricant no penta de kakra so no waboa no ye business nti ono no supply ma o ma no mo de economy ba na Madina Redco Flats eho ena eye babia ono ye ni business pa wo ye ni business nti odi nkwala ni bi fi Abuja Nigeria ene chese wo no ye King Kong pa ena wo ye na no na ene ASP Babaji Isaac Babayi wono ebra court de aso twene ma no ka che court nse no kre wo ma so twene mu mpi sanse oma inkimrem sanse Ghana se binsam fonsam tantai we egu yanim ase yanim ha ubehu om no mom guo bebre ubebisa obi osiminya enya adwuma me kondo mempe amma mese nkoma medi wase ho ose obi dada ne so de adwuma bu Ghana obedu ye hwirem oye nurse ni wo Nigeria nurse ni obepe adwuma enti eno nene otemuafo ba wotena adwam maame akosua anochewa Japan wo hwe nanim din no se favor one favor obi dia enemy so I no go favor you 8 years je na ko afiase twane yopo Ghana heya utwa wie nso a utwa ne kura wo betua eye 15,000 Ghana cedi na wo dia ye empatasika
apata amagana te me no ka say ababa wa favor ya wo hwe na wo te ni so we kra ya bonche de what them de wo su ka nice girl ka be ye juma say ya man kwankwa de ne ho to form yanche enso court dem wo to into okota 8 years pepe 8 years pepe kama pa ene ya ye nua bai ene court say ye mfa ne nkọ won kwatwiri mu mfinhia mako enwotwe ewo ho obobi yo my brothers, my sisters, Nigerians, I beg can see for Facebook Angel 102.9 FM. Can see favor the go prison 8 years. So I beg you, if they do human trafficking, if they bring people from Nigeria, can do Ashαwo. If you get you gonna go prison. I was here for share video na chesa ababa one police for no eden air con. Just say jelly ababa way 8 years okodem good 8 years. Onompo dia wa yelaki na bi mumpo dia amokwa amumba bi amokodem amonkwande dina. Abusuafo attention TV midi edi Fatima Makram.